Ndi Lavender FM, your true African youth station, purposely made for the youth empowerment. Vana Wali T, na mveredzi Rolex, na TB. namusiri na mwanamukala ane dzina lawo la chidzumbe mwanamukala uri unya wataisa kupfiwa hawo ri chinda kha zwithu zwine zwa vha dzi relationship kana zwa lufuno mwanamukala ani na kolo zhumbulisa nenepo bewe nenda ndikho humbula ti ndikho vona uri nga nḓila ine relationship dza kho nyisa ngayo ti dzivouya zvingava hani maybe sa vavenda ri kuvangane sa venda lothe ti khamwe ri kuvangane sa migironi ane fana ari nga ḓo kangwa na ini vhathu vha tshinyaga u nwa mahalwa na vhone ri nange khamwe komiti ya vhathu ine ri ḓo i ruma hangei ha relationship iyo yo ri humbetshela pfarelo kha zwe ra khakha khamwe yo ṱuwa yo fara vho marengwa zwezwi isike i luvhelele dzo uri vhathu ri khombela pfarelo ngo relationship dzi khou ri nyisa u si zwo tamba vhathu vha mudzimu a dzi khou ri uya kha zwa lufuno vhana vashu Kiasi mkana ndipfera nga ndebe upfi ukujagana marengo zwino sokotwa ambori ari vone vana upfiwa vha nga tevhela kha Instagram kha Lavender FM vha dovha hafhu vha tevhela kha WhatsApp kha nomboro dzi tevhela za 0818793649 Lavender FM, your true African youth station, purposely made for the youth empowerment.